Ni inkuru yagiye ishimisha abagiye batandukanye bose bo mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'ibyo polisi yacu y'igihugu imaze gukorera ku mugabo wari uherutse kwica umugore we amwishe urupfu rubabaje, dore ko yamwishe amukase umuhogo ndetse anamutera icyuma mu mutwe, ubundi ahita afata umwanzuro ugayitse. Rero kuri ubu ngubu ari amakuru mashyashya amaze gutangazwa na polisi y'igihugu. Mbese ayo makuru yaba ari ayahe ko yongeye kugenda ashimisha abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda? Dukurikire rero kugira ngo uze kugenda usobanukirwa byinshi byerekeranye n'iyi nkuru irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Iyi nkuru rero yatangajwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Wirarisi, aho yatangaje ko umugabo w'imyaka 28 uherutse kwica umugore we akoresheje icyuma yafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Uganda agerageza gutoroka ku itariki ya 6 Kamena 2025 nibwo uwo mugabo yishe umugore we wari ufite imyaka 27 y'amavuko. Bari bamaranye amezi 2 bashakanye mu buryo butemewe n'amategeko. We na nyakwigendera bari bagiranye amakimbirane ashingiye ku mafaranga ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda batumvikanye uburyo yakoreshejwe. Ibyo kandi byabereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu kagari ka Gitaraga. Uwo mugabo yamwishe akoresheje icyuma amukata umuhogo anamutera icyuma mu mutwe, nyuma ahita acika. CIP Gahonzire yabwiye itangazamakuru ko ukekwaho yahise atangira gushakishwa atabwa muri yombi ku itariki ya 8 Kamena 2025 ku mupaka wa Gatuna agerageza gutorokera mu gihugu cya Uganda cy'abaturanyi. Ati abapolisi bacu bakora ku mipaka turakorana cyane ku cyaha gikomeye nka kiriya, kuko tuba dukeka ko uwo muntu ashobora gutoroka. Yagerageje rero guca ku mupaka wa Gatuna afatwa na polisi n'abapolisi bahakura. CIP Gahonzire yongeyeho ko akimara gufatwa yahise agarurwa i Kigali, ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Masaka ndetse yamaze gukorerwa na dosiye. Uyu mugabo kandi akimara gufatwa yemeye ko ari we wishe umugore we. CIP Gahonzire yasabye abantu kwirinda amakimbirane ageza aho umuntu yica undi bapfa amafaranga, ndetse abibutsa ko ababikora naho bashobora guhungira ubutabera muri iki gihugu. Ingingo y'107 y'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano ivuga ko umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ngayo nguko rero amakuru yararimo aragenda agarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Rero iyi nkuru ikimara gutangazwa na polisi y'u Rwanda, abaturage benshi bongeye gushimira polisi y'u Rwanda rwose, bavuga ko ibirimo irakora akazi kayo neza cyane 5/5 kuba yafashe uyu muntu ukekwaho gukora ubwo bugome ndengakamere, rwose ko yakoze igikorwa cyiza cyane. Ati polisi yacu rwose ibiri mu kazi kose, ahubwo rwose iba ikwiriwe gukurirwa isari kuko iba yakoze ikintu cyiza cyane. Ati n'undi nawe wagize ati mwumva ukuntu uwo mugabo yishe umugore wiwe amushinyaguriye. Ibaze kwica umugore wawe ukamukata umuhogo warangiza ukanamutema cyangwa ukamukata ijosi. Murumva ko ari ibintu bibabaje ko nawe rero kuba yanemeye icyaha ko agomba guhanirwa cyangwa gukatirwa urumukwiye, kuko we aniyemerera icyaha. Rero ko murumva ko agomba gufungwa burundu nyine nk'uko ingingo y'107 ibi iteganya. Ari n'undi nawe wagize ati rwose polisi yacu y'igihugu rwose iba yakoze akazi kayo neza cyane. Ati murumva ukuntu uwo mugabo yaracitse akimara gukora ayo marorerwa. Ati rwose nagombe akatirwe urumukwiriye. Namwe rero bakunzi bacu, namwe muze kuza gutanga ibitekerezo kuri iyi nkuru byinshi cyane kandi bigiye bitandukanye. Namwe turashaka ibitekerezo. Mwebwe murumva uyu mugabo kwiyemereye icyaha, murumva mwamuha ikihe gihano? Byinshi rero mugende mubiduha mu bitekerezo, kandi munibuke no kuduha no gukanda handitse subscribe cyangwa sabone kugira ngo nyine ibintu bijye birushaho kugenda neza cyane 5/5. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo mwamwe mu byose bigiye bitandukanye.